Kao ratni vojni invalid, Kemal Lilić iz sarajevskog naselja Pofalići je nakon rehabilitacije morao pronaći svoj duševni mir. Odlučio se posvetiti pčelarstvu i na taj način sebi obezbijediti dodatne prihode, ali i očuvati svoje psihofizičko stanje. Obzirom da mu je pčelarstvo mnogo pomoglo da sačuva zdravlje nakon traume koju je preživio, on je odlučio odužiti se svojim pčelama tako što će im obezbijediti pravi dom. Znači, imao sam jednog druga koji se bavi pčelarstvom i onda sam ja na njegov nagovor, znači, počeo i ja da se bavim. Nevezano, znači, za ove vrste košnica, za nešto, samo sam da se bavim pčelarstvom. Ali kao hobi. Znači, da imam 2, 3 do 4, 5 košnica, ništa više. To je bio takav cilj moj. I kako sam počeo učiti o tom pčelarstvu i nešto sam već bio naučio, onda sam zimi šta da radim, hajde da napravim neku košnicu koja će biti nešto posebno. I tako sam došao do ovih, ne znam kako su mi došle u glavu, ova ideja uglavnom, eto, to je to. Čitajući u knjigama i ovako saznajući od nekih ljudi koji se bave pčelarstvom, znači, znam da trebaju zimi, da pčele imaju dosta toplu košnicu i da to... A ja ove košnice koje vidim, koje ljudi prave, standardne, meni ne odgovara debljina njihovog. Ja sam htio na neki način da ih utoplim, ali da im napravim da je to nešto lijepo, eto tako to. Kemal svoje košnice radi ručno. Da bi napravio ovakvu košnicu sa ova 3 nivoa svoja, potrebno je jedno od 5 do 7 dana. Znači, sve zavisi opet, od 5 do 7 dana mi treba da bi jednu napravio. Sad kad bi pravio čovjek 5, odmah neku seriju napravio, možda bi to išlo malo brže, ali ovako, znači, od 5 do 7 dana mi treba za jednu ovakvu košnicu, znači, da bih je napravio. I to radim zibi da bi svoje vrijeme ispunio nečim. Prilično visoke cijena mašina za obradu drveta i ostala specijalizirana oprema koju koriste stolari profesionalci za ovog pčelara predstavljaju veliku prepreku za unapređenje njegovog neobičnog hobija. Interes za ovim košnicama već postoji, ali za masovniju proizvodnju nisu ispunjeni svi neophodni uslovi. Treba kupiti neke mašine koje bi meni trebalo. Ovo je sve onaj alat koji je priručni kojim ja ovo radim. Znači, to bi trebalo opet neke mašine da bi čovjek mogao od toga da serijski, da nabavlja dasku, da je para, da pravi ove obrce. Samo ko jedne ove obrce ima dosta procesa koji, da bi dobio nešto ovako, ima tu posla stvarno i onda... Ali, mislim, radio bih, ne bi pobjegao od toga. Znači, da se bavim baš da serijski nešto. Iako je bilo mnogo truda oko ovoga, Kemal je ipak jako zadovoljan što se na neki način uspio odužiti svojim pčelama. Ne može se reći da je med iz ovih košnica kvalitetniji od meda iz onih običnih, ali sigurno je to da je ovaj jedinstveni pčelinjak jedan od ljepših i zanimljivijih pčelinjaka u Bosni i Hercegovini.